enti enano Twene Jonas aba bedi nkomo na menim se obia etwen se Twene Jonas ono so eba be hye opinion ewo eye Mama Pat Agresco ne jail condition yes na menim se obia etwen se the almighty Twene Jonas ono so eba bedi nkomo na abusuya ende Twene Jonas aba bedi nkomo na Twene Jonas nsemo a okan eye advice ena ordema eye agrada ne hu kani Angel Asiama say there are adinasi aye ne de ewo say ne nan eye intietia pa ewo eye Mama Pat ne side every week bia ewo say okochia eye Mama Pat na wo hwe there are ne hu sitie no no Twene Jonas ne de onim say Asiama eye de na ema ne de obebobi obedibi enti ne nan eye intietia ewo ye Mama Pat ne side na ne super parent obebo ye na o chada pa ni na efa eye Captain Smart endra Captain Smart inkomo bia obedi ye na o chiremu a John Dramani Mahama ono no Captain Smart ne etete say John Dramani Mahama obeden obepare eye agrada no na ama Twene Jonas obo fireman ewo eye Captain Smart ne side efa ensemo a Captain Smart ebe kan ye no eno na ema ende Twene Jonas ebo fireman ene superman ewo ho na before say yebeko akakotie Twene Jonas ensemo a oka efa eye Captain Smart endro ne komo obedi ye no abusuya meso se anedie mu obe subscribe to your channel no na wa share wa like amaye se de afoforo nso ebenya bi atie yenkotie de Twene Jonas oka efa eye Captain Smart in mefawo mapomra about agrada agra one agrada finally Ghana mpani for krama Jimmy court of one nyina amoya nkwasiafo mache dodo kawe osam man 150 years mache dodo agrada yet Ghana na suotuom odupu nkofo anopa awia anwumre na moa ma Jimmy ntima man ai lances amode abie TV and oza nkofo za Ghana fo so de quick money no mo pa ma Jimmy nti easy money and agrada da nipa odupu nipa left and right up and down won ana ehona yenum yebeka so ye kronfo saa na wotro ye na afi wodi aba asore ehode akufu ado abanye akronfo ntimo ntimi anche no won na anu ya osi wodi adane asore na odupu nkofo ma memiye na pampam na mo miye ma rese wi na nhye mekase a okay amze my so incident chele many area of course I'm enjoying being rich madam beyond that you high quality performance Ghana o sa agrada mempe Jimmy o memense kronfo Ghana mpanifo mumma mra ne nya adwuma na mra ye adwuma ekuru no ahoto bebam ekuru no be peaceful ekuru no be good o sa agrada amkochi na obi e damase Ghana courtfo Jimmy fo Oze mu sentence agrada obi edamase se ni ye pese mo ye adwuma no se ni ye pese mo ye no won ena Ghana judicial system ma ya de ba mo sen Jimmy mama de na che too much agrada na wo se mo chene long time ago nti agrada akwase aba won ye tumofo amuntie Ghana fo Jimmy anche se da bia bewia wo na emra no sometimes aban bi wo ho a oba ubetime tuatua bribe to police fo nyina o na fe wo yesika gare obi ko kan no makobono no makokunu no ma emko free because emra nya adwuma o man no but sometimes no case bi wo a be report am judge bi a ono no onye corrupt obi a ekronfo a nche se bibini bi a na ekronfo ti dia me choni yo judges fo nyina ya akronfo no mugu a e bi a case bi om de be kono na anko kan judge a wo ekronfo nsa na akoka judge a wo de mra na be ye adwuma won na akoka judge a ode mra ne be ye adwuma enti agrada mama mra ye adwuma no monkofa na mo anka ho na afa ni ehu se Ghana mpanimfo ne Ghana judges no monye corrupt because agrada dem a ye wo se na mo dem they are the same level of crime ti dia me choni yo the same level of crime na fe mu de won ama asofofo no omonso the same job no mo ye na jese kwa ayi agrada de ne yekonfo sisi agegefo achi agrada yi obi e da agegefo na se de ntia bi ko ma ye adwuma ne ye
Be ko na oda bia te say omje bram no omje agrada no abetena social media be dwa nanumu saa no msan ye yanka Ghana fo ba be di omatem but no ma ye adwuma ni ya mama obi ahu se mra wo ho na mra na ye betima use no enye no obi eda agrada judge fo na si amen kasa fa agrada no agrada wanim ko sa na dwubuja wo hu la show ene abrante na akofa anu no onu na ebe diska no mate se agrada busiamfo aye fast abafio so mbagigi bibia bepam abrante na firu abrante Ghana mranya adwumanti amra abrochira nka bibia aye odia Ghana na mranya adwumanti na ombetimi abepam but still na opa sisa agrada akasi ni nyina kosie e wo wadanfo bifie emre bia ni wa chese oyire eda prison na busiamfo timbeje o ka anombeje obi bifiri Ghana na mranya adwumantia anti meka kire o meka no kra kire me kra me ne wa nka makwa kotua sika ama machumanfo odi abusiani bi obeba fie obi an ma me aboro no because all life is a risk agrada is coming na woni udi na chi na abusiani bi ani na chi agrada e ko no obi bo ni tuo no wu ya nka tuo na aboba ne bi betimi account enti time na woni agrada ani nyina is coming no na abusiani bi ani akire mugina so dan ma mo tiatia ma mo zankofo aso dan mo na abusiani bi obenkuma na nifa enti me na okura nka mefa gudo matwomafo abusiani bi aba na yatutu ne sen oba wutumienu asen a mo maka no mo mabio omfa nko court se mra bi owi ase akire se ukunu adenti na mode magimi se bema waje ase eni obate na bema ne bibi sina bibi tuna dia bibi ayo oba japade ba se oba bibi tuna dia se oba na busiamfo beji se ankwase amra we pa bi wo he me bibi ni di wajimi a asema kura ni ha ba kwana to let watuloto no wadia. It's not easy to have luck in life. And the guy is lucky and obetimi a wotwa no pa wi anwumre one how bia because agrada ayazan this kind of guama no. And this is a lucky a boy ne lucky a shine. So obewo twe obesam ni fifiri wadi abro atwe se agrada abro atwe and obetimi afa 18 17 19 20 nyina akofie obeba be horo ni sisim no mosimo obepam na firifie o magimi on anti abrante an menye loose abusiani bi enu ha o sign paper no yes I do no gina ho what you say o na wako sign o paper say marriage certificate me yire ni agrada akronfo ba anti ene se nyamia ya wadom na se agrada or the prison pamabusiafo no na fe no disikana ma honya femo but mesro weekend bia kona kwasira agrada na komani sika kakra na tonua na fresh komano what you say na treat your agrada nice na abusiafo no kra beji omo odisika no mo oye loose no beji bibia mo kwa kwose no mo mfi agrada no mpo enti kwa akohwe agrada no opia na fe no wa forget your girlfriends ni nyina se wanya baby mama kra obeje usaze ni otiasie oti game nansi because agrada ono babru chebe di holidays no ni obi awo ba ko ha okwaze no ni obi atwene nam no obi aso wombi ona meche no eti prison kra okoi prison for yi befa wo ona meche no nti sa na bibi ni life no no entina no afela makafu abetena wa usu ana ne we mahin no wanya kunu nyamia ye wadom wanya bema obone homoden o scam we fraud nya sika amount $300,000 esika no unya bi wo wiase biuda medical ye adwuma to fie di watrem to car ma dem wosi wagimi nti wa kofetro twem se bema foforo mefa nkodi ti afe na wonam se ehye me ka kire wo se etwe no mbeba befa akodi na o madampo saa because wo kunu ni nti na mbe daada se omo no ebetimi ahwe wachen wo kunu no bema ba bepe akodi wa se o daada wo obetimi aka kire se obeto plane ama ochina obetimi aka kire se ono akura timi dane rocket to fa wiem because obepe opieto awro orowia wona be hunyansa ti wo kunu a hunya se wodi chimi ekoda wo se wukura ndan fomfa nkodi no awade yengu ene won se wonam se boys ne ba mu ntue nti kom de hunya hu hwe nti se mate se ai Captain Smart abetina wo se agra ai jomama peso ko beli agrada Captain Smart se mo ma jomama ko beli agrada mo send message se mo nyina stomach politicians
stomach politicians. Tie dia make sure Captain Smart wanim se bidie. Wanim tum se bidie. Won stomach politician. I stomach generals. Akufo adu time no bi bedi ntrum wo freedom and justice ho anka de da wo beye wo TV3 on TV3 fo agimi fo. Akufo adu time ani akofa di levy abanka de da mo beye no nkwasiafo Akufo adu di levy by ma me ana mu ye dede sa adwomama di levy aba no de silence enkwasiafo mo nyamwa. What is the difference between D and E? Ni nyina ya adekro. Every levy is levy. Your mama the enquire dangerous saying a levy the mango send this car will be en mango chabeta will be en by way they are no pay wiana o beto petrol come and tikes cabo be ye dene and timunim na mo bet na no Captain Smart an kwasi akeka men ka bio because the more now what the Jimmy can we NDC ninti wan hwe na your mama de kwasi akọ se okutua bribe akọ beli no antisemu nim na agrada ntwa ne 10 ne 15 years no Ghana wa me jo mama beba be wu mi donyame criminal no yentime nche no na ne nyame adom ya chena e wo se eba sa be ma obi odi boni bia ne yema hyehye no agya boni di antide bia nipa kum koso o manum ne ewie nipa ne ebu nipa faso no e na emu fa na hwa America tenten to Ghana FBI for babachi criminal e de no ko eko face charges adentina bibini di oye kwasia ya chi criminal na mutiti onia TV ni TV3 omwa se o ye ba tan no oba kwasia okowi obisika na onim se oba aden ma jimi kwasia na atan yi mu omgu prison no omde omne ba omde omnya ba tan be ma de onya ba tan on aden na bibini ye kwasia bibini ya boa ya ma mera nya adwuma man ni nyeye ye chicha ma untumi ye beton excavator aton cars aton ni mansions a wodi ye sika de wodi be ka kwan wodi be ya asantefo ka kwan akwakoto esi mansion ewo Kumasi o ye chi na dwoma ma je bribe agya no na mo ye sa o man ne be da konanim na dwoma ma je bribe agya no nti sa no o man ni nyeye enti wenya mo first and last am di Jimmy Baba tell say oh your mama say oh ni papa unye ukoyi criminal anya ni papa wo ye kwasia na wo san ye kromfo na wo san ye wudini o mpe safe environment enti wo yi criminal wo ya boa mane nam no face punishment no nya adwen sachira next time o sentence 15 years no ba wi a obenu ne ho say me nkoji obi sika ana me nkodi bone na me nkodam 15 years bi o da bi menye ba se mu di Jimmy koyi ni 3 days ya mu di Jimmy koyi no na otwe ya mu di Jimmy koyi na obesa ba be koso adupu nipa anti wenye mu first and last amu ni mu Jimmy akotena onua TV wa mu ayese mmoa jo mama ba e mu pretend se mu Jimmy tema na Akufo Addo wo so na mu nimnyansen wo wiase nyina TV3 for stupid people tema na Akufo Addo wo so da bia no mu nimwiase nyansen nyina afe Akufo Addo wo so no mahu Ghana kwan atutu accident ikum nipa da bia ahomache na ayi baakui se anwunani o sesen wo de brofo na mu na ayi Captain Smart so de twi na mu but adwomama kwase empanyini ba o mu nka kwan na atutu accident ikum nipa no mu meye na me mo asia anti Ghana lawyers maya de agrada mafa no but the American say ka judges no the boys need na chino momo bia 5 years starting from bigger quiz because omunyina na can contribute to the crime empire became successful nipa ba akofo ntimenye ni kunu no kura nka se mo man be 1 month bi and the crime was successful because she has employees and think as employees no momo bia 5 years and I say 2 years next time no be kofa ye for adwuma na obi si ye adwuma ye fa we ye krono adwuma nti ye besisi nipa ye bebo nipa po a wan kasa kra won koye adwuma no nti ka judges no mesre mo se mo bo adwuma you are doing a marvelous job. I really do appreciate you. Mo fa ayifo ne nkan employees ne nkan na mo wi a mo nkofa na mo an because na mo sika no kra do so cha grada ade no nti if you are taking a grad 15 years, I'm on fan I'm one come 30 years and 50 years.
Yes, you are not being fair. Anti na moy victims no. Mon hwehwe agrada judge no. Na mon fa case no nkosa court ho. Because court na kan nyina omo ye corrupt, omo beje bribe ja omo. Anti sa judge we meponi din. No be hype no, no be motivating no aye good work for the nation. Sa judge we nyambe hia no. Judge we nyambe hia no. Se wa ye adwuma ni ye. Because agrada nya first time I actually ni ya china kwa nkwasiafo judges ni jana mane ko free no maje bribe ono akra be kan obetua sika won na meche no and this time no ye hu say ye wo judge bi wo ho a say bi agimi se de akra ye wo ba kubu ma ono de o man no at heart o man no ho do se obeye adwuma and sa judge no me ba be pen no ma hype no ma boni din ma bona baso enti and as a court for ni na me ball my bass for the good work they've done for the mother Ghana. So enti we enti na me ka check captain's man say me sre no me pena say me na nim say NDC man kana nim so agimi but Jimmy ye betimi ni ato ye forget say ye be support Kronfo enya I will be go nkofo be bromo prison am nyina e ba tan am nyina ye ma aden na omo de ye nkoyi omo agrada nko na wawo ono na ne ba ne ho hia sen Ghana fo na omugu prison na omo de omo wo manana there be let's respect the laws of the land enti emra ne sisi a ye follow mra en na be ma ye kuro na ye America mra ye adwuma nti aba Ghana e be chi criminal e ye die nti because the laws work won enti obi e wudini a enko support no watch as ye ntina me pese Captain Smart be support agrada no se Jomama be kwa ku bail no da bi we memon kan kwase asem sa Jomama bail Kronfo ana se Jomama a criminal on deserve crash o e man panyini enti se Jomama be party criminal no munya sa Jimmy kika no why munya ni asonko adidi yochi wuntumi sa Jimmy sia no command sika no waja o maja no enti se ba sa emra ne nya adwuma o man no bia de mra be hye ne sema ye de opɛ enti abusua na de eye Twene Jonas ono nso ode tudwa efa Captain Smart ensemi abusua mame hu wadwen kire e wo comment section wo owie so ani de mu na wa subscribe to your channel no send update bia nso etomu a onso obenya bi atie na wa share your videos no ato other platforms so ade amaye kete wo se enye dodo mu nwura makra bye bye.